hầu mi pite ho amasang tuni ni ko phai mu so pa pathin thangwa na sang pe ka pi ni pathin ho khom na ho bi mu na anom the te jong le tuni jong hin pathin thu a ho lim na ke man jong ho in mu na ko ni nei ka tin su te ho mi ten jong thado ta le lum lu ta en ti chi message hi an ngai chi dingen pa kai ji suminin tim na ka hen nei na he tuni hin thu pi saulo cha se no me he chin na ding chun Philippi mi te hinga sol sa pol le thot bung ni na changa ga sim do ma sangi Philippi mi te hinga sol sa pol le thot bung ni na changa Krista Jesu oma hi chi lung pu chu nam ho suma jong nejun Krista Jesu oma hi chi lung pu chu nam ho suma jong nejun. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Jesu Christa uma hichilum putsu na hon jong leun pathine na thu sim do ipot chawadin pathe bu ta hen tu jing ka hen hichi thu hi ingai tu form dirin ka de na hin Christa lum put ke di message ka sei do no men hichi Christa lum put ke ti hi i to bang chu hiding ham ai lo le tu la ya wan nu ya hi mi tam pin Christian te ti hel hello ai lo le celebrities ho ham ai lo sports stars ho ham ai lo le azat zat inei ho mi tam pin igel sam ingai sam who is your role model ai lo who is your best example nen ko adina koi chu na best example ham ai lo le model anane yang Christian ta san cha te ring in wang best example ai lo le model papen wang so vet zui dinga papen chungnung pen to Krista bo hi Christ is a supreme pattern for Christian living Christian hin kuwa vet zuia ama khonung zui dinga to pi pen to Krista bo hi di tuni isu min lo de un ka sanai so sa Paul in 1 Corinth bung nina chang som le na chun hi chi Corinth mi te hinga le thot 9 pakai lung thim hea ama hil thei dinga koi ham pakai lung thim hea chutina pakai hil thei ding chu koi ham anexa hitina se nei e ho wang chu Krista lung pu ai hi ve who has the mind of the Lord pakai lung thim pu a koi ham but we have the mind of Christ atine tunin ka ngai tu nei le koi ham pakai lung thim pu ding chu pakai lung thim pu ding chu pakai mi den pu van noi mi te helo le pakai hepalo ten wang sun pakai thim bang ko thei pu ben te ai la Krista he a Krista ta sana Krista zui ten bang he chi Krista lung put chu inei diu ai da tunin amasan ga gel do le kan no me nei tu lai hin ho za chum chum van noi ya major religion ti a het the Islam ho Hinduism ho iga ngai to na hil ama hon ka ho bulam kai ho ta sanna na yung sutim le ama ho adin Islam ho di in Muhammad thuhil ata san be bilowin lifestyle we copy we follow the lifestyles of Muhammad ati binai hichi prophet Muhammad hin komandan akivondan ahilo le ahindan singin do nasa ta ina copy binai tunin ka ngai to na hil hichi bek chi lovin ho kong pa bek khat ai lo le association za chung chuma jong koi ham kha chu stalwart leader ho la asang se mai ho athu se da ai lo le a kho he da ai lo le mi hem dam to midang lam kai dam to dealing a bol da a ho lim da zui jeng the jong mi tam pi mi nai ai la tunin ka ngai to ne le cho zo se zui pu te ti na hi zo lowen tunia izui diu le ivet zui diu ivet ton diu a khonung izui diu la chung pen wang zu Krista ahi aji chu e ho Krista ta san te le Krista nung zui te hi nei ai le tunia Krista lung di put na diwa ipp chu phamo am ipp a chu ma lung thim di put diu ham alo la ma khonung ipp a chu zui diu ham point tum ka sei do no men ama sa pen ding chu Krista Jesu ma hichilung putchu na ho sunga jong neun ama chu pathin chang na le chang sigina ama chu pathin lima umahi pathin to ki kot tena chu ki kol cha jing jing lung angai tu pui ahin ama ki sor ha su limin omen mi hem bangin akisim ta ahi
pakai Yesu Krista a lungput number 1 is say do di wa ka de pen his humility akiniam sana akiniau sana humbleness I will humility hiti humility kineu sana hin khukiti mi zo sin azui thelo abol thelo ai thilha sa ta ai tu lai adil in society EP society home kiloi kom nahi kan ai lo politics lazi ngazong politician ho lazi ngazong aboi pen ta chu chi hi kineu sak thelo na ai lama ho chu van moi mi te wang chu chu mai tai Krista ta san te le Krista nung zui te wang sun Krista izui diu athu pi pen khat wang chu akineu sa na hin ko vet to ne ne hon kanom me nahi vet zui ne hon kanom me nahi Krista kineu sa na lung thim an achunga ma chunga an vet ki de lung nem hiu chan khat in adam chu ama sanga phazon gel chi han egoism ego e ma a ke ka pa pe ni ken ka hepen alu le ken ka sei thei pe ne alu le ken ka bol thei pe ne tina e ma ego nei na pa hin kineu sa ado da nei hi chu kineu sa na dinga enemy le amel ma le pe ne ai la pa kai Jesus Krista wang chu pathin to ki ko te na wana lal to na to ai jin wang ni chi lal to na chun ama ahum ki su ongen ahum ki su newin mihem lim humpun mihem la zina long so lim mihem azak sa lente family inayun aylo le galdo ho o thiempu family omen aylo wale azak zat business family omen aylo pakai Jesus Krista ka hen bang su mihem te la hundin ahina azong lente in sunga tempo mi hausa te in sunga tempon ayro le mi bol te in sunga tempon mi thupi te in sunga tempon so na tong ho in sunga tengen so limpun ahong inai akine usa na hiji pakai Jesu kine usa na hi Christian hin kwa dinga ama hu kisu ona akine usa ama mi hem lima hu na pahe mission philosophy missiology mission study alingin chi example khatin akilan chu incarnational model pathin chu mihem hom so na kiti chu pathin chu mihem to te the ei koi ai wangan pathin chu ama hom kisu oma mihem lim hom na dinga chu I chan pi step ala ngai dem asan step ma ko na hom ka his incarnational model kiti pahe mission feel zing and zong na sa tail apply and to ball azi chu mission feel a kubiza ham khat ka unji sun ke man ka sa tail ka to pakai Jesu apalal to na vana van til te na ma choi jing chu ai la aman hin chu hin dal han mihim lim am pun so lim pun mihim tel am cheng ta ai le mihim tel ai bola hum cheng am tel mihim ten ama cha ve ma except apom the na dio chuti le ama chun mihim to relation mihim te to aka wa chamna ai lo le ki ho the na ane the na ni mai pathin lim pun hum kale mihim te na ve a ki chat na hi chi chu aman apunum pun mihim lim pun mihim to ki ho dingin mihim te la chen ding na nei mission fila kala ki sun lai chun atam zo in backward class scheduled class ai lo le tu lai dalit ki ti ho ko ma na Punjab akom lai chala din tu mazhabi sikh ki ti hi Punjab society ni cha backward class hi chi hola a na ki tong pathin na ka to jing lai jing ka gel do kha chi bem te le kho kha na ka chi ji vi na hi le ge na ding lup na jong ong pon a he ikiga ka ko den den a ek yum na kom chu ama ho chu min mun anei lo hi jat ho zamidar ho mun ong neu cha cha ka pe wa alo wa na to ma pan sa mai mai we hichi mun ong neu cha chu loi le bom khat le ni ga nei ki no le iga ki ko iga to den den na hi le aloi hon su nen tha di bom hon e hen tha di buin ne pe jong le hi ki chu hi iga ngai to nei le I bola hi chan ge a chu ma ho to ke chu ka sa ne ka ti nei pu a hi wa men a ho ta san the except te hi the ni chu amahon don ding e pi su ka don mai nalka pani tiwin koi filter ong lo
koi fridge water om lo gam sat lai le hand pump atia ka pam da om hi che hand pump choi lai om ti le bathroom ma om hi chi bathroom toilet attach sai yin chi sunga chu ki pam do a ki pia ki do am ji ki da hen lang le am hon ei pom lo di bai hi chi ei pi o ki ne ei pi o ki do hi cha ko na chu relation ki ho the na amen hi cha ko sun mi ta sa na ki changen a chai na i sei no ma ki sei the i thu sei mi na la hi bang chung tunin ka ga ngai tu ne pa kai ji sun e ho ding a role model aput masak na pen ta su kam kala ama ahum ki ne sa in his humility leadership hi han I know le pat nungzui hi na hi han discipleship hi zong le ama best example ne di zu akire sa na pa chu isu me lo di dem ka sa ama ho ga mai chin ma ho ki bon bang bang ne ki bonin e ho no dis mi te di se chu e ve ne le zin to ka ham ai lo le tai i ha ti sa ham to e mu pha ni ai wang ke ama ho ga ma chun zin to ka ham ai lo le ti sa mai mai angom lo ham kha den pathin thu sen ka ba to kha ko ne ama ho guru ho ki bon na chu i kam te le von ka me na ki bon hi chi chu ken jong adopt ko le a chai nan mi ei ta san the ne ding chun hi chi pa chu ken ka bol ti pe na ka ti ne hi lo win mi ta san the mi accept ka hi the ne ding le chu te le mi to ka relation ka develop the ne ding chun ke jong i chan ham khana ama ho din mu na living among them na ai lo ba le identifying with them ama ho to ki he ama ho bang bang ding thilsie bol le thilsie boling ti nei zo lovin love ni ko mu the ne nga chun ama ho chan to mai na hi tunen Christian hin kwa pa kai Jesus Christian e ho ding a model pa pen ta aset chi tunin hi ti sumil pu te izene me te le pa kai Jesus na se ma sata nahi luk bung som le ge chang som le dina chun izene te le ama ki choice sa chun kisuni ama ki choice sang chan chu kisuni ding ai ama ki neu sa bo chu choice sa ding ai hi chi hi ama na ya sa ama ki neu sa a chu choice sa du sa ding ai ai koi to bang ham ka ma le ma ki choice sang lam chu so ni ma ding ai aban ki na Jacob le ka bungli na chang som na chun choice sang en pakai min mua ki sumi min umun chutile aman na choi san ding mai Jesus Christ mi chi principle na zui nei chang som ne khat na hin akimu nahi hi ji chun ama chule jis pathirin sang te na choi sangin min zo si sang min chung nung pe aputa ne hi chi put the na ding a chun choi sana the na ding a chun ama akinim hi masang so limin pathin masangen mihim tebe enjo din munne ta la ahung na he chi ahi Krista lungput Krista onchu the mind of Christ he chi lungput chu nang leken jo ine nang ine divin e de na he ani na ringen chang segile chang ge chu nung vet lem ahin ama ki sol ha apisol han akitile asola kada me tinai cho ama apisol han zon kum som ni na chang som ni kat na langa ho kum mo ko nei pi nau chi che hi kapan ke ma e sol bangai ken zong na ho ka sol hi pathir apa na hin sol hi na pa hin ama na bol ding chi pang tile athu ngai na pa his obedience athu ngai na tunin Christian hin huwa ki sei ngai na ki thu ngai na ki ti ala sam phe jing ni hoi lai ni zong le in sung ni zong le thu ngai na ha sam na in sung kham do lo ding hi o kung sung ai zong ki sei ngai na ai lo le ki thu ngai na lo na sum ki to na pon tin unity pon tin hi chi unity lo na sum ki ngai lu na zong pon tin hi chi ki ngai lu na lo na ho bung chu bung chik chao ki ding hije chun tunin pathirin asol bangin ama abisol bangin atinai chang sagina ai nama abisol han sulimin umen
mihem bangan kisim ta nahi jule alim su amel put chan mihema bang bangan omen ama akineu sa zingin aneksa thungai na chu akhon na ge ipyam dile hi chi thungai na chu leise la hukum ha be hilowin a chaina akhon na ge akineu sa zingin thi na ge na thing pela thi na ge sanin thun anume thi na ge be hilowin a next level thing pela thi na ge sanin pa thun anunge hichi athungai na ba tunin e hon zong izui even de ku ka sa hai krista sejui krista nungui ai lo le krista ta san cha ha ka hi na ding chun hichi ka sunga na sunga a che na ngai thungai fe na hichi ama ni ti na sei nei pakai ji sun ko hi le ka sei ngaya ke ai ta san chun ka thupi ani ding hi ko hi le ke ai ngai lu chun ka thupi ani ding hi zon mu som le ngana la ka chun pe la chun katupi ini na chun kasi ang kaya ngayo chun katupi ani dingai thungai aman so ni mapun pe bilowin thina ge sanin pa thun anungen chuteng le sapsit na munchangin sapsit na change changin thun anungen ai galatia bung thum na chang som na thum na chun krista chun dan thu sapsit na chan na ko na ei ho ei khat do a hi tai aji chu ama hi eho khela subsit chama hi eho khela subsit curse na hi chi pathin subsit lim chan chu chama ma hi abana koi hi jong le izinem ti le koi hi jong le thinga ki khai sang ta bu chu subsit chama ki se cross a ki khai sang thinga ki khen be ta bu chu subsit chama hi chi mun chan ge hi chi ge san chu thungai na pa thungai na sin ka ngai to de le hi chi krista thungai na e nang le ken jong in ei divin de ka sa nei zon bung som le ngana chang som le ngana chun ke mai ngai lu chun ka thupi ani ding hi pathin ka ngai lui pathin ka ne ye pathin ka ta sa ne itiwa ama ita san walawa athupi zong ini diwai obedience hi chi pathin cha de hearing do lai abraham chu pathin na ko chun akipat doin achi ai aban kina abraham in huwa pathin na chapa isanga kunin mai cham thilpe ha pumgo thil to na chapa hin tu na ti chun abraham thu phaloin pathe achapa pumgo thil to ding chan ge akigo achi hichi athungai na ata sanna chun thungai na thunin hichi ata sanna chun pathin abraham chu thima chanin pathin gulpa the friend of god ti change pathin tai pe hiji chun tunin ehon jong pathin thungai na kiti hi kisei ngai na christian hin huai pathin tu sei ka ngai kha na chun hi sei ehon ikam se un christian ka hi ki pu I experience in komanda nunjong Christian kahi kitiute. Kakama Christian kahi kiti bay ay. Ay ba ka action ka na to Christian kahi kiti kipunoy tilha. Ije chun pathin thu pi ni na pathin thu ngai ta ba hi le ka action kahi ko ka experience ay le ka til to ka kalson na azom hi pathin mi kahi na akila angai Krista nungzui kahi na akila ngai nahi akipun ro ngai nahi ye chutunin ho bumi thing ke ho pathin ta san sa te kiti ding hi thil bai ta en igelwen ikiting amu ai la pakai kain khu ahi do I really obey your word do I really wholeheartedly follow you nang bai kalung thim pumpia kazui nahi na aba thupi ni pawang sun alung thim pumpia azui dik ahi bogen hi hidia to Christian life hi atam jo a life of sacrifice ka tizin hi pathin thu mai nahi pathin thupi ni ten bo pathin thu amai thi jo pathin ngai lut na di ta nei ten bo hi thupi chu ni thi hi chun pathin ta iki ka wa ngai lut nau hi det hinam aneksa ivet diu chi chwa he
Ama Aquineus in his humility is the best example for all those who believe. Anexa, his obedience is the best example. Athung ay nahi nang lagay nga example lin pe nahi. Athung na nga chun his love ang ay look na. Patin mi ngay look na wang mi na pek zolo di ngay si agape la akiti na. Hinchi patin mi ngay look na mi ngay look na noon cha ngay look na ay lo la pa na cha ngay look na ay lo la nu pa ki ngay look na sa nga chung zoe. Hizim ta zong le patin mi te chu patin Kristan atut chu kaiman thu pi tha ka pi ni ve kaiman ka ngay look bang hin nam ho zong khat le khat ki ngay lumin hinchi athil bol zong si Kristan subsit namun chanam chana thing thi na ge thing pel chana khaisana na ge sami ibola bolang tle ngai lu na sa la bu be aginiam khi namun zong sa ngai lu za la hi pa thu anun na zong chu thi na ge sana thu o ya hi na zong chu ikam tle ngai lu na alum changa nei hi ngai lu nei lo te ni chi cho bol thi lo above all achung nung pe na hi chi ngai lu na che above all chang som Colosia bung na chang som le na nam chu be lao chun thungai ding kiniam sa ding thu ase ahil bang above all ngai lu nan ki bonon ichi chu ki kan khom na cham kim pe nai kristale pathin le miem pe sa atan talo ding 2 Corinthians bung som le lina ki se chi chai bung som le thung na Gao tu sen jong mang ding ai vision ki bu ho jong mang ding ai alo le tin ki dang miracle signs on under jong mang ding ai wa na next sa chung achung nung pen thu ma ome kiner ta san kiner ngai hichin na ta san chu le si in buan na ta san ai kristana ta san ai hichin na ta san chu ama ahum ki ni ham alo la ama ta na ki to ding le na ta san chu sam kim ding ai it will be perfected anek sa chung na kinem na chu kai ma krista adinga pon tho ta pan ta la nei kinem na wan ko bi ka nei nei hichi kinem na glorious hope ni chu ayla hichi wanun chuki kinem naw la chung pen ka nei kinem na nei lo ki han lang hele na korin le ka to khat na bung som le ngana chung kinem na nei lo thi nung ge hichi le se hin kwa kinem na nei se thi nung chan ge kinem na nei lo i hi wa hele mi wang se to ko hi di ahin le thi nung chan ge kinem na su wang khu pi pa thi na nei go hiji mun chu kan hun de la ka kinet na jong sam kim ding ai ka awana achung nung pen ba ngai lu na he di hiji ngai lu nai eternal hin cho pathi ni ngai lu cho hiji chu pathi no lai chana ngai lu na chu ki chai the hiji chu pathi le mi jin te aton so na chen khom ding chu ngai lu na na kan khom jing di ti ne chu hiji ngai lu na mang lo ding achung nung pen ta san zala bo thim ki chai kinem na hi kinem na ka nei ji abo hi ai persevere gen the na ka thu ngap sa ni cho hi ka kinem na ji a hi ha san na yong ka pal ngap sa ni cho hi ka kinem na ji a hi kal ka so ni cho van kopi ka kinem na pakai hu kit ka kinem na pakai ka chen kom hichi ka kidap na ka Christian ko hap sa anek sa chapter hichi ngai sa chung nung pen chu perfected hi thelo ding ai hichi chu akhon na lo ding pakai to ego kom jing diu pathin chu eternal ngai lu na chu eternal ai nei isum tunin ai la hichi ngai lu nai pan ke mai ngai lu bangin ken zong na ho ka ngai lu na hi be hiji chun aman hi na se ki nahi min azola golding a hin na pi sang ngai lu na chung nung zo ong boy ngai ka sa de jing na zon bum som le ngana chang som le thum na chung min azol a golding a hin na api kalwala ngai lu na chung nung ong
nang ho su ka ti lo din nei ta le zol ka zol na hi di me friend hi chun e ho dingin ama na hin na pin hi chi ngai lu na azu achung nung pe HP run lem thang mar ho la sim thim pan mangai na to kho ani e ho pawin ngai lu na kon te ki din so pinu hoinu to thang lan sa ka ga mai to ni hi chi ngai lu na to kho ai lo le mangai na to kho ngai lu na kon te ki ti pathinin bo ani chu hi chi anei banga che ho la azam a unding pathinin na de nei ke man no ka ngai lu kon na ho zong ki ngai lu me anek sa chun hi chi ngai lu na be chi lo photo na compassionate heart hi chi hi missionary na motivational force to ne ho missionary church ikitingam ta ve kem dong ta ti ji nei ayla hi chi compassionate heart photo na lu thi mi na nei na vana kona kinyausa thungai na change chi na change sanahin to man cha nahi nang leke ei khoto je he amang tha ding khoto je he chi khoto na compassionate heart inei na hi chun ho mi mission hi wa hele amang tha ding ni tam pi malai nanin hi cho ding a chu khoto na nei na nang wang chu kinet na zong na nei tai ta san zong na nei tai ngai lu na jam sun nei ta hin na photo na midam ho hi chi ngai lu na hum sunga hum lu ting chu na pu na lo ham na pu na ina ki ngai to le kan no me nai ka sei jingen American songwriter nunga Fanny Crosby hin ko thu sim api na mit cho chana thi hi chino asa asi ho bung na number cha som thum le go ma amang kon hu to in athi kon ngai tu chon se khuwa kon in la to lojin chon khir te ju hilin adu kai thobin hilin hu him pakai ji su thu se pi im bi ai ka sa the jing nei ama wang mit to hi ai wang na po na chu amang kon hu do ding athi kon ngai tu ding chon se khu sunga kuna la do ding chu nang le ki nei chon khir te ju hilin chon khil te chu hilin lung he na nei the na diwin chu teng le adu kai thomin adu sa kai thomin aban kina hu him pakai jisu thu se pin he chi koi mo na nang le kai mo na he chi ngai lu na compassion pakai jisu Matthew bung ko ram chu ve na hi le akimu na hi chang som thum le gum na mi pi cho ve re na photo the se ni ngai lu na azon photo na compassionate heart karuna hindi achun karuna hichi ab karuna am photo na pa chu nang le ke sima jam a umangai nahi tunin hichi amang kun hu do ding ke man hu in na ka cham kai te ki pa ta ba chai la ka sa jin la ya pathin ka hum jin la ya pathin ta henai lo wa o acha ke san mai cham thindinga to zin ai lo wale milim sim thu masanga hin khu atam zo pezin ho ai lo wale o nanna za chum chum ne ya mun chum chum adam na dinga thai le wale le ho ko ma tu ni hin hu hin na thu na sei no ma gel kho na ne yam ho bung hi na wa hi chi hi identity u den ben ka hin so sola u ni na apostolicity ho bunga dinga identity in ben hi chun tunin isopil pathin mi Fanny Crosby la na si mi sei jin pon amang kon hu do in athikon ngai to hu him pu jesu thu se pe tunin hi chikin tong le ka chon nang le ke e ngai pa pathin pakai e ngan si le isun so pite ho tuni sei do nung vet kit le han Krista hichilung puchu naho sunga zong nezun Krista jisuma hichilung puchu naho sunga zong nezun hichi akineu sa na lung tim chu naho sunga zong han hichi athungai na pa chu naho la zong han ki thungai to win chu te le pathin thu pe zong nidun pathin thu ma zong pathin thun numun
aban kina ngai lut na kikan form hichipan eho e ngai lut bangun Kristan eho e ngai lut bangun eho zong khat le khat ki ngai lu hiti ve so cha ko ne korin mi te hi na se kam sun eho wa Kristan lung put ne i ve Kristan lung thim bang pu te hichi Kristan lung thim bang pu ho bung hiu le bang hichi ho si eho la om ngai ne amang kun hu do na dinga compassionate heart khotu na lung thim na nei ngai ne hichi khotu na lung thim nei lo mi nei ai le ho bung nei na a him lo khat ung lai ti nei hichi lam pia chu kal so mi pathi ni ho bung ade nei nang le ke jom hichi ho bung hi na ko na hin Krista lung thim akin yau sa na lung thim akin yau sa na lung chang athungai na lung chang amai lun na lung chang hi eho zo se chuma zong jing jing ta hen pathin thui bo chawan pathin